Ka New Trap National Liberation Council HNLC kala kentaj banyathu ya ka jingdon ki dekhot ki badang trei da ka baong ba ka jingi kranya sok ka bapura kan dang ya chakmat bat ka sarkar Meghalaya kumjuru bat ka sarkar India. Uba man bhalang jerwau Vice President uloong bagi dekhot kindang wan lada ka jingi kran ka ya chakmat. Haswa kani uba man bhalang uloong baga jingwan jangki kalong om ban pendam Henry banyakran wat laki snguthu bakan bampor. Bawan kamu Vice Chairman kanu ka strength juga strength benta. Kuat ban tig bagi aga military strength ni aga manpower. Ma bot. Ya kataru antara kam takam padi por bagi ya disclose ya tak. Kan support dalam dia ke provinsi kalau ka strength kalau gumno menu beda. No kan pa sa kada. Ya ka pemetahi kat badangnya ke formal talks tingin nam don swasya ni. Tiba-tiba ban hier, kila ban hier, tiba-tiba ban 1 kilo nak tiro, kin sedang 1 kilo.